yes akhoi tongan bi issue le Manipur ke thang dokan sidang tongan state singe mai issue le aduga Nagaland no sing habi ba Mizoram adagi leba Assam gi Tripura ge hoi mai gi tongan leba wakhalon myam su le ngone ada asa habi gre akhoi speakers myam so akhoi gi yamna akhoi gi multi ethnic oi ba akhoi gi pro mo tan khunda mak tin natte pro myam stage da kam pro no hai akhoi mai state to le manung da so mu tongan ba akhoi gi area of interest hai jab tare ko akhoi autonomy matang da autonomy matang sida hai tare ata ga de khoi na ngasai hai ba se khoi PS magi adu ada ge ha bisabi khoi mudslinging hai tare ko adom da chatte bi da khoi kitang deeper oina khoi kitang mayam so habi gram ni na masida di khoi gi autonomy at all levels hai ba se shared vision oi bro oi da bro hai ba duma sule maram di khoi gi cookie sing su khoi gi jalengam haina ma to je khoi ji kanna uri ba khoi gi country home da atra Bangladesh India Myanmar yauna sigi khoi mo jalengam gi wakhanam su lai ba se natra adagi naga ge su kum nale mena mo sum le ko address to go ni but mo khoi su own flag mo own constitution to gani have a consider hujik le India government ki sanai ba magi program akhoi understanding framework agreement haigera ama haigera ko sidai hujik boda akhoi hurdles khadi le but however talks